Lakhipuronline puthok saba January ki tang tara tare yumsa kaisha numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahan bada maru pao. Assam da chahida lupa lakh mari income tauba imung dasu ration card piragani. Assam lengak na rajya sigi khwaidagi wangba state civilian award phanglagada singi bing lauthokre. Manipuri Women Literary and Cultural Organization hozaina senduna lairik phongkre sereng sedinakre. Pung ahum hena flight paiba yadaduna leiba matamda passenger singda cancel tawbagi tanja piragani. Sachin Tendulkar gi deepfake video ama social media da paksana viral oikre. Beijing da based over company amana chahi yankhai recharge tawdrabasu yaraba battery makhalama puthokre amasung all Manipur Maitai Pangal Clubs Organization Ampako gi Sora branch hangdokre. Hauzik mapungoi pao tabirase. Assam da mamang thabada chahida lupa lakh ani oiramba du handaktagi chahida lupa lakh mari income tauba imung dasu ration card piragani haina CM Dr. Himanta Biswa Sarma na phongdokre. Mamang thabada sarkar gi thabaktagi retire laurakpa pensioner singda ration card piramdaba dusu handaktagi 4th grade tagi retire oiba miyoi sing karigumba thagi pension lupa lising kuntra homdagi manungda leirabadi ration card piragani hairi. Prothomote niyom asil যে ৰেশন কাৰ্ড পাবৰ বাবে আমাৰ পৰিয়ালৰ মিনিমাম ইনকাম বছৰি 2 লাখ হ'ব লাগে কিন্তু আমি 2 লাখ টকালৈকে ৰেশন কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত আমি দেখা পাইছিলো যে বহুত নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মানুহে ৰেশন কাৰ্ড বিচাৰে সেই কাৰণে এইবাৰ আমি ৰেশন কাৰ্ড পাবৰ কাৰণে মাহিলি উপাৰ্জন আৰু বছৰি উপাৰ্জন আমি 4 লাখ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিছো তাৰ মানে মাহত যদি আমাৰ 30-32 হাজাৰ টকা মাহিলি উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিও বিনামূলীয়া ৰেশন কাৰ্ড পাব পাৰে বহুত সময়ত মানুহৰ ধাৰণা আছিল যে অকল বিপিএল পৰিয়ালে ৰেশন কাৰ্ড পায় আমাৰ অসমত বিপিএল পৰিয়ালৰ সংখ্যা প্ৰায় কমি গৈছে আৰু আজি কব গলে নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোকে ৰেশন কাৰ্ড পায় 4 লাখ টকা মান্থলি বছৰি হলে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে 32000 টকালৈকে আমি এই মাহিলি উপাৰ্জন থকা পৰিয়ালকো আমি ৰেশন কাৰ্ড দিব পাৰো তাৰ ফলত এটা আমাৰ লাভ হৈছে যে যিসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে সৰু দোকান দিয়ে এই ক্ষুদ্ৰ পৰিয়াল বিলাকেও এতিয়া আমাৰ ক্ষুদ্ৰ উপাৰ্জন কৰা পৰিয়াল বিলাকেও আমাৰ ৰেশন কাৰ্ড পাব পাৰিব 33333 টকা মাহত উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিও ৰেশন কাৰ্ড পাব পাৰিব ইয়াৰ ফলত যিমান আমাৰ সৰু গেলামালৰ দোকান কোনোবাই ঠেলা চলাই ৰিক্সা চলাই ষ্টেচনাৰী দোকান দিয়ে এই গুটেই পৰিয়াল বিলাকে ৰেশন কাৰ্ড পাব পাৰিব তাৰ পিছত কেইদিনমান আগতে আমি কেবিনেটত আৰু সিদ্ধান্ত ললো যে কোনোবাই যদি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কাম কৰি ৰিটায়াৰমেন্ট ললে ৰেলতে হওক অসম চৰকাৰে হওক চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হওক যদি 4th গ্ৰেড চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰমেন্ট লয় আগতে চৰকাৰী ৰিটায়াৰ হোৱা পৰিয়ালক ৰেশন কাৰ্ড দিয়া নিয়ম নাছিল এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত ললো যে 4th গ্ৰেড চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰ হয় আৰু পেনশন যদি 33000 টকাৰ ওপৰত মাহত নহয় তেতিয়াহলে আমি তেওঁলোককো ৰেশন কাৰ্ড দিব পাৰিম Assam lengakna rajya sigi khwaidagi wangba state civilian award 2023 phanglagadaba singi ming lauthokre hanagi chief justice of India Sri Ranjan Gogoi da Assam bhaiba mana piragani wafam asi leibak pokpa numita rajya gi CM Dr. Himanta Biswa Sarma na phongdokhibani Sri Ranjan Gogoi hauzik Rajya Sabha gi member oire aduga Assam Saurab manana saknairaba miyoi mari art and culture gi lamda Dr. Kisan Chan Naurial amasung Nadiram Deuri da pigani
अदुगा सानबगी लमदा श्री एल्विस अली हजारिका अमसुंग हिमा दासदा आसाम सौरभ मना पीरगनी अदुगा अतै सक्नाइरबा राज्य सिगी मियोय 13 आसाम गौरव मना पीरगनी मना सिंह असि फेब्रुवारी की तांग 13 दा गुवाहाटी की श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्रदा राज्यपाल गुलाबचंद कटारियाना खुसिनगनी Manipuri Women Literary and Cultural Organization Hozaina Sinlangduna Lairik Phungba Seireng Seidinaba Amadi Nat ki oiba thorom kaya ka loinana pangthokre haukiba January ki tang 13 Hozai ki Oriza Eco Farm Gaurnagar da pangthokiba thoromda Saknairaba Sanskrit Pandit Khelemba Sastrina thoroma poiki MLA Ramkrishna Ghosna Mithunglen Amadi Brindarani Kunjabati Nandarani amasung Kunjamanina ikai khumnajaba mithung sing oina saruk yaki thoromda lubasi ki president oiribi AIB Yumnam Renukagi Taret Suba Lairik Lausing Meira Haiba Phungkawari Lairik Ama Maikum Hangdoki Thoromasiga Mari Leinana Seireng Seidinaba Amadi Makal Kayagi Nat ki oiba thorom su pangthoki haina Hozaidagi phangba pawasina hairi दीपहरतु मे पापं दीपज्योति नमस्तुते गुरु खनबा हौजिकती गुरु न करिनो खिस्सन करिनो भावेनम तानद्रे अदुना गुरु खनबगी वहाई एगी लारिगसिदा खरा खोमसिन ना हाबसिन जरी हनुबा हनुबी गी तेनवा मसिन मौपा की वरिसु हौजिक असिगी लारिगसिदा जावरी ख्वाइदगी सावबसि कनानो हौजिकती इसा इसाना सावरे हाइदुना पुनमक्से खनबा नतनी हाइतारे अदुना अखो खनरोसी Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawasibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Leichil kungna thaba namaram oiraga Delhi airport ta flight matam kuina paiba yadaduna laikibagi wato kamari leinana Directorate General of Civil Aviation DGCA na anuba SOP ama puthokre masigi matungina flight delay oibagi maram airlines ki website ta utpaga leinana passenger singda WhatsApp SMS natraga email tawduna khanghangadabani hairi pung ahum hena flight paiba yadaduna leiba matamda mangjongna na khanghanduna passenger singda cancel tawbagi tanja pigidabani hairi panba yai haukiba nongmaijing nimita leichil kungna thabadagi Delhi airport ta pung 12 flight paiba yadaduna leibagi tanjada khoisaunaraba passenger amana Indigo gi pilot amada kut thabagi thodok thoki passenger asigi thodok adubu maige kayadagi condemn tawnaki Artificial Intelligence na paksana chakolak pagalina na masibu lana sijanaduna miyamda utchai bagi thodokya thorakle asigumba deep fake video sing social media singda viral oirakpa leptri handakta Sachin Tendulkar gi deep fake video ama social media da viral oikre masida AI technology sijanaduna Sachin gi khonjelda game ama gi advertise tawri deep fake video asida machanapi sarasu epasi Sijanatuna sel jamna talle hainasu haijin bethengnari Sachin Tendulkar na mahaki X da hauki baning thauka banumita video se achumbanate fake video ni hairatuna miyamna masibu report tawna na bahairi asigumba thawong asi mangjongna na thinghongna na ba ekoi punna honajabagi tanja lakle मेरी बेटी इस समय यह गेम खेल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है एविएटर वह स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट ऐप खेलकर हर दिन 180,000 रुपये निकालती है मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अब अच्छा पैसा कमाना कितना आसान हो गया है
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी आईफोन मालिक इसे डाउनलोड Beijing da base toba company amana chahi yangkai chupna research tawdrabasu yaraba battery makhala maputhokre lupa manga chatpi coin mukta chawba battery makhala si Beta Vault company na sabani hairiba battery asina medical equipment mobile phone micro robot amadi drone na singbada thodongna kanaba piragani haina palle chahi yangkai chupna battery gi magun mangdana lairagadabana battery makhala si hapa mobile phone sing charger sijenadraba sujaragani mathangi chahi dadi apikpa radioactive battery makhala si malingbi kaithelda phanghalagani hairi All Manipur Meitei Pangal Clubs Organization Ampakona Manipur da khunda leita duna leiriba furup khudingmak amata oina nungsi chanana lebinaba amadi pangal khunai bu chakot hanana ba Ampakona honatuna lakte masibu hena ma pangal kankanana bagi pandam da Kakching district ki manung chanbada leiba Sora branch haukiba January ki tang 13 da All Sora Clubs Coordinating Committee ki office da branch asi hangdopagi tharomama pangthokre haina organization secretary S Mustaq Hussain gi jerolamada Thauramda All Manipur United Clubs Organization Amukogi General Secretary Dr. Norena Chair Lauduna Pangthokiba Thauramda Organization Secretary K. Santos Assistant Organization Secretary Lukuman Ampako Working President Jumkhaibam Rahman Elias Akuba Amadi All Sora Clubs Coordinating Committee Vice President L. Nazir na Sarukjaki Sora Branch ki Nauna Khalaba Singdi L. Nazir President Vice President da Maibam Firoj Amadi El Sabir, General Secretary da Bukri Mayum Alison, Muhammad Basir Mayang Mayum, Finance Secretary, M.K. Gulubuddin, Publicity Secretary, Lobuk Tongbam Salman, Joint Secretary, Amadi B.M. Kudus, Organization Secretary Galoinana, Executive Member Tarahumdoi Sukhanki. Kangan Jabama Healthcare Amadi Paramedical Science da University Grants Commission na Sakhanglaba Chahi Amagi Diploma, Chahi Anigi Advanced Diploma, Aduga Chahi Ahumgi Bachelor of Vocation Course Tamba Yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar Amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar Anina Kusam Naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki Makhada Course asi Tambiba Haure Healthcare ki field da Skill Development Oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawrabasing na tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi khudong saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training Emergency Medical Staff Amadi RNP course na chingbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare SMDEP Civil Hospital Silcharda practical tobagi khudong chaba su thanjari akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silcharda Lengsimbirabu natraga mobile number 939573245 da pau phaunabiyo Nungairaba Pao Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangdokjare Yoga Acupressure amadi Physiotherapy gi matingna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengna bagi tamak ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 ne Aroibada Maruiba Pao Amukhanna Assam da chahida lupa lakh mari income tauba imung dasu ration card piragani Assam lengakna rajya sigi khwaidagi wangba state civilian award phanglagadaba singi bing lauthokre Manipuri Women Literary and Cultural Organization Hozaina Sinduna Larik Pongkre Sereng Sedinakre Pung ahum hena flight paiba yadaduna leiba matamda passenger singda cancel taubagi tanja piragani Sachin Tendulkar ki deepfake video ama social media da paksana viral oikre
Beijing da base toba company amana chahi yankhai recharge tawdrabasu yaraba battery makhala ma puthokre amasung All Manipur Maitei Pangal Clubs Organization Ampako gi Sora branch hangdokre. Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare.